Hello, nongeye kubasuhuza murakaza neza. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko wakura email muri telefone yemejemo. Wenda bakaba barakwibye nka phone ikaba yaragendanyemo na email, ariko ukaba udashaka yuko iyo email yawe itagumamo bitewe n'amabanga ayibitseho udashaka ko bamenya. Uyu mwanya ushobora kwifashisha smartphone yawe ufite, maze ukaba wabasha kuba wayisiba ikava muri iyo phone udafite. Kurikira akantu ku kandi. Iyi video uramara kuyireba umaze gusobanukirwa neza uko wakura email mu izindi telefone. Nagutinda uraza muri telefone yawe, tugiye kuba twakifashisha Chrome, tubasha kuba twasiba email zigiye ziri muri phone zigiye zitandukanye. Dushaka ko email yacu iguma muri telefone imwe gusa. Wowe kurikira akantu ku kandi. Welcome. Nagutinda, reka duhite twikomereza. Uraza muri browser yawe ya Chrome. Niyo tugiye kuba twanyuraho. Kurikira akantu ku kandi, uraza uyifungure. Hano hejuru muri search, uraza hano hejuru muri search wandikemo ibi bintu ngiye kukubwira. Uraza hano muri search wandike google-account.com. Ngibi gutya urimo urabibona. Uraza wandikemo gutya, google-account.com. urimo urabireba uko uri buze kubyandika. Nurangiza kubikora gutya, uhite ukanda kuri enter, ukanda kuri search, cyangwa se kuri kano gafresh kari hano hasi kanditseho urabona ka gafresh kareba hirya, uhite uza ugakandeho. Tegereza witonze. Uratungukira muri screen imeze gutya. Icyo urakora, uraza uhite ukanda aha kuri Google account sign in. Ahangaha niho uri buze ukande. Numara gukandaho, kurikira witonze. Urategereza bitewe na connection ufite uko ziri kugenda. Gusa inshuti yanjye, kurikira iyi video witonze akantu ku kandi. Uramara kureba iyi video usobanukiwe neza uko wasiba email yawe mu zindi phone zaba ziherereyemo. Uratungukira ahantu hameze gutya. Icyo urakora, uraza hano, urabona kwa kano kamenyetso gatangira email yawe uri gukoresha. Uraza urebemo email ushaka kuba wareba phone iherereyemo, urebemo email nyirizina. Niba ari email yawe bita Dushimimana Olivier 9@com, uraza uyirebemo hano, aba ariyo wemezaho. Uraza ubwo ukande ahangaha kano kamenyetso. Nurangiza barakwereka ama email menshi cyane yawe ukoresha. Icyo urakora, urahitamo email imwe ushaka kureba ko ese iyi email yanjye hari izindi phone yaba iherereyemo njye nabizi. Uraza ubirebemo. Urugero, uraza uhitemo imwe. Numara kuyihitamo, ukurikire witonze akantu ku kandi. Tayari urahita utungukira ahantu hameze gutya. Urabona uratungukira muri screen imeze gutya. Icyo urakora, uraza, niba uri gukoresha telefone, urascrollinga ujyana hirya. Ahangaha hejuru, hejuru urahabona kuri home, urascrollinga ujyana ibumoso. Nurangiza uze hano handitse security. Ahangaha handitse security, uri buze uhakandeho. Kurikira witonze. Uraza uhakandeho.
numara kwakandaho uratungukira ahantu hameze gutya. Tugiye kureba ese iyi email yacu hari indi phone yaba isetinzemo tutabizi. Kurikira witonze, turabasha kuba twayisibamo. Urazamura hejuru, nurangiza uratungukira ahantu hano aha hasi handitse Google Prompt. Ahangaha urimo urahabona ngaha, aha urimo urahabona aha handitse Google Prompt, handitse 5 device. Aha hantu rero niho tugiye kuba twakibanda. Ahangaha urabona yuko iyi Google yacu, iyi email yacu iri muri phone 5 kandi ndi kuyikoreshamo nk'iyi ngiyi. Ubwo iri muri phone 4 kubera ko n'iyi ngiyi ndi gukoresha barimo bayibaramo ko ari 5. Ushobora kwibaza ukavuga ati nose ko nkoresha telefone imwe nkaba email yanjye ari mwiri yagezemo gute? Hari igihe uba yaragezemo nubimenye ntusige uyisibye. Kora ibi bintu rero ubashe kuba wayikura n'iyo phone. Tugiye kuba twarebera hamwe uko wakuramo email muri telefone udafite maze ukayisibamo burundu. Uraza ukandeho hano handitse Google Prompt. Turebe izo phone ari bwoko ki. Kurikira witonze, turebe izo phone ari izihe, ari Android zimeze gute, maze tubashe kuba twasibamo email yacu. Kurikira witonze, hano urahita ushyiramo harimo ubwo ngubwo wowe nago urahita utungukira ahantu hameze gutya. Kurikira witonze, urahita utungukira hano. Ngizi za phone zitubikiye email yacu dukoresha. Ngizi hano urabona ni 1 2 3 4 5. Urimo urazibona phone zibitse email yacu. Urabona ko uko zingana. Ngizi hano hari ya mbere iri muri Airtel Imagine, n'iyindi ya kabiri, n'iyindi ya gatatu, n'iya kane, n'iya gatanu. Iya gatanu ni muri Tecno Spark 2. Ahangaha rero tugiye kubasha kuba twamanaginga, tubashe kuba twasibamo iyo email. Tugiye kuba twasibamo iyo email. Icyo urakora uraza ukanda hano handitse Manage Device. Aha hasi uraza ukanda hano handitse Manage Device. Kurikire witonze akantu ku kandi. Tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ki wazisiba maze ukazikura ugakuramo email yawe muri izi phone. Ngaha uratungukira ahantu hameze gutya. Urabona za phone zawe barazikuzanira ahangaha uko zimeze. Ahangaha uraza wenze se ugiye kuba wareba phone wasibamo email yawe irimo, uraza ube wakandaho. Kanyikure muri no Airtel Imagine Mobile. Iyi ngiyi imazemo iminsi 152. Iyi ngiyi niyo ngiye kuba nakuramo iyi email yanjye. Ahangaha uraza uhita ukanda kwa kano kantu hano hejuru kagafresh kareba buryo, uraza ugakandeho. Nurangiza hano barakubwira ati sign out. Hano bakubwira ati ushaka gukura email yawe muri iyi phone ya Mobile Airtel Imagine Rwanda. Ushobora kuba wahita uhitamo ahangaha, urahita ukanda ahangaha handitse sign out. Ushaka kuyikuramo uraza ukandeho. Nurangiza hano urabona barakubwira sign out Mobile Imagine. This will remove access to your Google account from the device. Nibyo koko hano barakubwira ati ushaka gukura email yawe muri Airtel Imagine.
ushaka kuba warimuvinga ubu yawe ukayikuramo hano muri no phone niba ari byo urakanda hano handitse sign out. Uraza ukakanda, niba atari udashaka kuyikuramo uraza ukanda hano handitse hasa, ariko twebwe dushaka kuba twazisibamo. Uraza ukanda hano handitse sign out utegereze bari kuyisacinga babashe kuba bayisiba bayumuvingamo. Kurikira witonze. Kurikira barimo barayidirayitinga, barimo barayimuvinga bibaye success irasibamye. Ahangaha urabona yuko ibashije kuba yavamo ibashije kuba yavamo. Urabona ahangaha tayare bahise batwereka ko ntayirimo yavuyemo muri phone. Ahangaha urabona yuko batubwiye ati yavuyemo. Urabona yuko hariho n'akamenyetso ko guteranya ko yavuyemo. N'izindi email ushaka weze urugero hano iri muri Tecno Spark 2, uraza nawe ukandeho, nurangiza ukanda hano handitse sign out, nurangiza ukanda hano handitse sign out niba ushaka kwisiba. Ariko ahangaha sinshaka kwisibamo. Ubwo urabibonye, yikorere maze ubashe kubungabunga email yawe, uyihe umutekano, umenye telefone iherereyemo. Bakunda mwebwe mwahisemo gukurikira iyi video ikaba igeze kuno munota muri abanyamahirwe umenye uburyo ki wakuramo password muri wakura email yawe mu zindi telefone. Ubutaha niba utarakanda subscribe urimo uracikanwa, ubutaha tuzarebera hamwe uko wareba password ya email yawe ubaye warayibagiwe. Tuzarebera hamwe uko wamenya password yawe ya email. Ushobora kuba warayifunguriyeho mifotara ariko ukaba waribagiwe iyo password. Ubutaha nibyo tuzarebera hamwe. Kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'iyo video mu gihe tuzaba twaploadinze iryo somo. Wibuka no kureba link iri muri comment no muri description urebe izindi video zagiye zibanziriza izi ngizi, maze nayo ubashe kuba wayimenya. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao.